Wakomori, assalamu alaikum. Miujibi wa halisi ekamdu wa siasa haeleha suala lilo muhimu harma yankiba hau yensoma yani de maendeleo ya Komori. Haukaya miongoni mwa wandu wakureleve e deba politiki wansiju wanjia harma masuala ya musnadi miongoni mwao Metro Fahmi hadhukuru suala laho wajeni waja Komori haviza wenji wao kwa tina viza wajawe fanya biashara ya detail haini sokaya zinonguzinu kasti maslaha ya Komori. Abangeti yokasi jibi waingo wandu walu mazerezo wa mjibu no wanzi hao watawa fikra ya urema mndu wa siasa wake harma fikra wiyo omusamma wa hayo hamanga wandu wanzo wajibu shawanzo wainese maarifa yankiba walo nayo ya uvumbuwa levier économique na industrialisation na izogarjua pia yo hata mana yatsubira shioni yo jokaya hotajiri santi deka ngabo investissement. Mais la question n'est pas là. Yusini horli yo ka investissement wemri abali ya mapesa ya jaya tia ya badili yo hindu ya créer richesse yudi ambao investissement sha et détaillant nguju ya concurrence mjeni nguju ya concurrence directement ya hazi ya handani ya Komori kaongele lao wa Komori zihui majana hata plusieurs générations en arrière na hoshileza ukaya e matajiri walio leo Komori waruwaswandisa harma e detail ndwandisa hadoba sauha no huwa ekange mstahmilifu ngena esubira ngena ye esprit ya commerçant ye ujobasia hata harende olwandu mona wa basayi ema hayamu soinu wajiri msajaja zodi za kweli liberté ya za kweli yokaya hata wandu watu na karatasi watu na ruhusa wabakisha msiju gwa profiteo Komori ne maisha ghalia hayo ne mapesa mahu ya hatu wejawe ramase wenda zao tranquillement bimana ngwa concurrenceo directement ola mzaze uloshindoni gwa concurrenceo ola yakantiba he uhuzemba itungu reka ya Komori reka ha komande ya jiahuze e fenomeni yo yenea kabati mru ujoihana ujimlifuahe maluka ya lomoroni pia gojuhunda ukaya ngabo baadhi ya hao wajeni wanu wasawa ndisonjia wetahema pesa noenda zao au kama nuhindi banuye Komori inu imapesa hao ni maisha hao ngao ghali kabisa kiasi kanga linganao ni maisha ya lufaransa basayu abonge majirani wa hatu wajua kanga bomfereji taunu wakamrucho jonjia hahulu hindu harahisi haja hachuza hati ya mapesa bonsijuha balende zahe ngwajuja pia waje waramase yabo kamja sutene e diaspora waje nauze malize jaze circule kamja sutene mananyanyi ila mbazi nzima joshinda yaifanye au kaze levier économique hata zoka udohuja ikamngwa benze izo barnamaji mshinzi ko hanza ala zinji ranzi programme politique yanzo restructurer institution irekebishe wajau ya mahakama ikena politique ya usaidia jeunesse wa créer des emplois ikena politique ya facilite ya ujubala mapesa imulie zenzia imwenese obahanu walo shabaha shaukanga shijoshinda shimtine mapesa hauya buelusi izoje ni buzirwaji shabanu ngabo urgence bwa Komori hokaya le commerce inu ti création de richesse commerce inu biashara gorengo hindu uhuzu utamba faida wajeni roanzao do wajeni wajoka Komori ngartambi hawe menshanga ughali tidobala bujimbi bushini ajarulize investisseur do ujobali ya motoculture ya jare wajiri zenyirale zilo iho ya walele jimbi
na mwete mba biashara mbushi ya wala ya huza ya rahula rabala rahaja na mrete mba faida ntiti hiyo ikene mkomori ala kuli hali yudi tafsiri ya yao shangutona wandu wanjia wafanyao kopie kole ya hezi discours wazishiao harumaze ze réseaux sociaux na TikTok, isolement économique, c'est irréalisable, on va s'isoler ya rabbi ivanungarji isole haruma hindri wakati kaoleo ezenzipi ya urumia ezenongo hizo unabii yokaya ujujo henda bushini uende unga wena passport ya kijeni baishe unikwa karti ya resident ikengo ruhusiwa ufanya hazi nzima ukonkurence mbushi ulobala kina ukiri yoke kiri na botsi bushini baishe zeti zengi za Afrika banu Faransa na Chine les puissances mondiales zindogozindoaji au kandu wanu eze levier économique zao kasi harmwe commerce de détail wanu wanduikao leo wakati hamishindi behu yanki baikao waiplanisha donc zinumi yeti na bata zemieti zivula hizo shango na zisehemu za hao warengao harumwe system ya fiskalite ya kantindo ngwatundwao henamru hahunde haki yahe resirkali rola mjeni etafauti ya mjeni na mbabo hindi mjeni wengu njiliyo ya balendeza mbabo wengu rengu harumia bala yehuzashila hindo hoshindoni ngutsohula shindwa jine mwana nyamkomori habale ya baki hendali biye mwana elekoli habale ya baki haulie mwana mbangu ye mjeni wengu njiliyo habale hatoa abonge biashara hiyo na mkeradhi babanu zenongo zinu fahamika ja kauzamba au kaishia Samia Suluhu Samia Suluhu zenongo zinu fahamia ni sozifikira ni sozamba hanzia barnamaji ya wende sayanki bae komori wakati yo Samia Suluhu kajaka harumwe siasa kwa Samia Suluhu anje harumwe siasa les années 2000 ngwelewa banu nardwele wandu rondo ba komori ritafautishe tofauti ya investisseur ritafautishe na mdu ufanyo commerce ya detail yani investisseur we ngu créer richesse gorengo hindu hashi hawa a créer richesse na mangalie mnarongo tsoi la saki na mkoba wa majimbi yala Vietnam majimbi ya kongelewa ya bahizi waranzi Vietnam harma nyumba ya barafu ya zunguli ya nyumba ya barafu ja nyumba ya barafu hata hodukani ilio wata beshike kufanya maha nyumba ya barafu yani umuja huo pia lijimbi lila ngali gharimi omwe njera nzoba hanu la pulo hata lije basinga alfokilora almajaramane bimara do sototo nyunguni upi ramajana mani komori kilo ya jimbilo na le kafu do sotola huzimu litwa duniani lije harma distance ya quelques jours galjoli feral majana mani na mangale emarjio mgango kaya wandu ngafanya marjio ku kabisa abonge Dar es Salaam wali maleji mbi ya huliza ya tia faida hoja komori karansi mkomori afanye detail chango balo tena jejar hulize yara masima pesa balende zahe halafu airport ngionda huvi leo kafahamika ya jizole yani kamchongo renga ze discours zahe mrusi ne Marekani na les enjeux internationaux kunku ziri dépasser mwinjia haruma suala madalini sikazema benukaya zerongo zambishia haruma ze réseaux sociaux nsu joie une malhonnêteté intellectuelle nsu joie wanu wajibale mashishio shenga mwambie nukaya Kusim billahi l'azim wa komori ekakar jaziye emorajinu basi komori ngejo envahisse wani wajeni na wadu waju kama matajiri mengomira wa hemaha 20 jao hokaya mruandi so biashara yohandisa connaissance 1000 bala haisomo lekoli hau hairengi harmo experience
basi mwana yafanya bac plus 2 haulo namba experience hula yaja yaona mapesa yalo Komori okay mapesa hatu yema huwa kwa wajura masipia wende zao lazima ure intereso wana hakaya leo kuloka na juni ala itungu banungu huzo wenge na juni ala itungu banungu huzo yemjeni nguhuzo ralintanu hambani ikengu yuko hule shaha naribule concurrence ya wana wa Komori wajibate mapesa njao Komori wa undebati ya wayara masembabi sibabi ya duka livre blanc ya metro fami ya ifanya raha wajibu wa basa inu wejaka lekoli ranzi hao wenjua hao wa undi harumaze ban basi harumaye annexe 1 yodo handani di chapitre handani hahe ibali ya 14 engagement spécial socio-économique ranzie investissement uja utajiri wahe tourisme uja utajiri wahe bahari uja utajiri wahe lelima uja utajiri wahe yani kaja sasa mbabani toka huyo tipia namfanye mweli matahe msome shinu mananga mjuhunda na maelezo maili menji yani msiresume zenongo fami ya zamba ikebala ila programme politique yahe non ila hémorragie yanzo izilwa dingosi jabokaya ili yakowe projet de loi yakana mzie bwa Komori bati haki na mdujola hiyo haja yatsoja yanikiwa nationality ya Zanrabo ha mariage Zanrabo hakaya wajeni wanu ngasinamna arudi mtiti ngasibana janza ekambuli ya mfereji huo rigardo envahissewa namna ikao karna ushindu jan sorte zila ikao kartujwa ufanya harumazi ntiza hao mti wakubalie waja wafanya harumazi ntiza hatu kiba Dar Salama na Tanzania na Komori hunda hunada mkaba mlewa lisalisi emena wazia hindi gebanu mana hindi ni Komori ezenongozi nizambo kangizo irrealist xenophobe raciste yani makalima ikao hata wakwele watata ile mna Komori wajibani mnuso jibu bangozi ya jibu en fait abange sikanza nurisho bashinu sina ukamle bantu sandu kamla mazerezo zinu sisi maka haina mdu joka ujibu na tafadhali yasidwangalie titre yebeza haraka ye jibu bazile vie économique za uhezanti hizo ngarzijwao na mhetse na wakati mchodo sible diaspora babane diaspora wanu wimbabaho na mzazaho ni mwana mshoaho ewanu wabiri ekoli hindeni ya ujawa krei entreprise ishahao dabo wajahunu wahunda mali watu kaati wafanye maisha hao hunu wala mtede honyongo shawabala wahaja wajabaloti toshindo zingaraze malizila wawapropose projet hakabalu hindi banunsi likusahilisha les création de l'emploi harmaze formation na uprotege zilo la nizinji yao ilizibasa uwezilo bonsi zifanyishe production yoka ya kweli yukao Komori ngojuka oblige waihule garjia basa inu kwa nao jozie majimbi ya lobushini bakabati walimao geshi wanza mashilekeza manika diaspora ukaya mwedaleze motori mnja garjo mankadreni garjo fanye foragea hemaji recréer société mtieze action za hanyu yo fanywa ni daula bali ngori ndo mzaze utomenaji ya jafanya ngo amalizo kwa diaspora que fanya création de richesse et diaspora c'est la famille zimejuko jarmama ibali milioni 40 jitsa bazarma de la pesa la circuler et circuler cartouche do garde babi yundo kaya wala ma détaillant wa jeni do arenga feyla ila wende zao abangi sikawlinda kaya Komori bufami ya vurize débat ngihunda wandu ma journaliste walo qualifié walo na formation académique wajibu wewe journaliste ya zaidi hajojo fanya investigation yafanya enquête sur le terrain ya tunde ebanu wajeni wanungo wangabi harmando huzazi tungu wajeningo wanga ebane malukalo ku Komori yalo moroni engo wanga yani yakena mna balance ya chiffre au moya jambe nono famille utijishangaze babanu wandu wanu pourcentage kiti ya ushangaza bahaya jaje ambe izo yaona
Shatuka ya mndu kufanya journalisme ya uto commenter ndongo sur arma façade ya nongo mdiazishia yani owandu wakaujibu pia waro wende hors sujet akakwa jaja arma la dhukuru lalinu yani ngovunga ole vieikao rahaka tsinaezi yokaya ya abanu akiba inutinongo ya mru kantia pour des mesures urgentes comme ça ilongo yanza mtwala mwinji na hazi zanzo startibishewa aranzi hata mahakama ranzi yonge njao harma e kadri ya mrekebisho akiba donc yo hazi ya daula ya kamili kao kujafanyishia shainu wiyo chenge jijo fanyishia wakati mambiani ukaya bala hata kuze wangu monsieur Elamine mwanadamu kama mwapresi haku aka detaillant afanyazi ya detail hata monsieur bariki hata wazome goni de mkomori wa handani ulona chiffre d'affaires très élevé ngikajani sawa kajajo waswili abonge keshwa bahaisho gamanzo mshinike wajeni ngamjota ambiha yawa komore kamratso o digitale hena mndu wa mondongo ya zamba ho musamma wa hazo ba pour la maendeleo ya urekebisha uleve ankiba ya henti kabasi mndu idetailler ndondo banu harma shioshiru shabali ya 90 engagement basi bojonga ka 14 itoka harma ya kiba yabo ukajafanya jeze parti politique ya kazamna titre ukaya deledima shayungo na chapitre lo bien détaillé bien défini de A à Z damna je do shinder sailishe emkomori ya basa uhenele lima la henti ikamba doulozi yo structure ya kasi ya réfléchisseur wa inona mishizi apaki kule kobala za nyumeni jujo fulise fami yokaya banu karizie ba commerçant si jo ko relever et niveau ya henti belizo ngazi juwao shaba nungu aliliondi mutahoni banu famingi wama hatsamba budu bawandu wakaujibu pia watsamba kobohobo et président ancien président monsieur Fahmi Thabit wahe chambre de commerce ala kulli hal darbu nyumba zangu lijabu lao kaljaka cohérent uparufanya article njema ti apprécie haku hoka sha la théorie mais la pratique c'est ça et pratique ndainu ikale huko mori ngo hulo jimbi haughali rana aux États-Unis ngo hulo jimbi haughali rana Faransa yabonga mapesa menja circule yabo abange eka hazi ya ukaba sije mjeni ya jali medima jomishi na rwadi sibanu ma investisseur shaholima ya bahizemeli ya libemeli ya bushini ya bembe ndabo de la douane ya jaka uho ya hulize mkomori ya rama serial ya balendeza yenye wa komore kamransi donc haina su aleka ukujali approfondisse hamusnadi wazima na uzizima harma yankiba hensi wiyo wajuiz jirio kanojo kansi ya renge plume ya doishi yaze eze discours économique kizivumulao les puissances ya renge fanya copier coller ya dit balila argument politique et économique mais non ça se passe pas comme ça kajazia investissement ya mrubala mali ya jatie ya basawa yakiba ishurhara yao kartutsa msajaja yenti za Afrika pia sans exception kutina bahalo joenda wafanya zenongo hizo yabalo komoro msajaja unubaza bari les projets irréalistes mais qu'est-ce qui est irréaliste kama ça no gozo irréaliste tout est réaliste parce que ufanyishia immédiatement chaque projet concours ils ont gagné politique ya long terme joji base harma infrastructure joji base harma mtwala na usomesa wanaze hazi ils ont élucidé tranquillement avec des économistes, des financiers, des amreji harba Fahmi Thabit. Skaulila kajabu la mamdu Fahmi Thabit wa mboka ya président wa chambre de ancien président de chambre de commerce Guriniko et pourcentage ya wajeni wafanya biashara. Aka normalement henda mfanya biashara uja enregistré.
bon kabati méthode répressive za ukaya wabaliwaje jiwa yani shaibuliwa wanzida janzi henda hajanziha shata ma commerçant wale kumuri ranzi kam tujo henda dingo wangabi comme kayo shikamje kufanya hazi. Moi je suis passé par là-bas, je suis kayo ma ami le chambre de commerce si on est batani mwifanya wewe en fait kabati mtwala waza kweli waujua mode de consommation ya wakomori engarlao toni ngabi za majimbi ya lao bonze engarlao toni ngabi za nyama ila bonze wazi uzaombani etudia madio kama tuifanya mkatide zenyu bandafu zila barani ze clim chekabati ya tazifa ishao ono valo jokobala reposia jokakoera ujojo amekanono sile liyo wabushingo watanu basi harma jana ha na hatu watanu wao pourquoi manaiko watani wao ngona maarifa rano wananyo wakomori walo wale wafanya we hazi badi abo matajiri waja wakomori pia ya hongo tujoko kawajeni Dar es Salaam ngojore ngimnasiwo kwa juhuja aka maisha hatu hakika ya Mwenyezi Mungu ngao ghali haku nane mnekaya confere jubulo kamna hunda bahanu mlazwana hanu sim billahi alazim ngwajo investisen Ethiopia na hula papier ngwajo zihula mariage zandrabo ngwajo zifanya walolo wana wao wahundeze eze papier hizo wakenti watume kwa Komori ngiona mali kaora hawana damu kwa tui ifikiri en fait yode tika wesha hulangi shogali rana ze puissance mondiale kaka mjeka uziju deskanzana myoka ya ina mrujibu c'est vrai ni hanza ekaide ba politiki bulo sho ndo wajibu na duka na ya hikma ya ujibweza hamba isokanga we na fikra zao zankili wanzu zambe taha vanhu wanwaji uzambe shauti uti lukuru ndongo ikao kajazamba wala uti deforme izo ya hamba kunjia harmajani buinwaji dabo yo malhonnêteté intellectuelle kao kartusa rbi onar ma réseaux sociaux kanga mdi paswa uitwa en fait tungula tizandu wakati na mkia harma e sujet inu faiza sule we journaliste enda fanya enquête toujours rambie et pourcentage on va faire des biashara hizo ukatula nje harma débat bana femme thabiti enda rengeze donner ulonizo chambre de commerce uje urambie ukweli wa yanki bash Komori engar commandé au hindi ya harmaze produits de première nécessité zila obo ndezinjanga ze représenter un milliard nga étudiant mtola ya urelevi akiba yula yohandi sahabu dozia eziluzila obo ndezinjia ne karishindi rijua zila obo ndezinjia rijua hajmi hao ni mapesa hao badi jotia wanawe nji efikra hoitwani yokasha bali baishe mwana hilo anzeni yafanye investissement kana ujua huja ukanga anzwa accompagnement politique sina ujua leo nili nadolima majimbi ha na menga mhuzura almajana mane nungabo marahafu yalekeziwa ya hosiwa ya labushini ya njia si tu as la culture économique et patriotique ya jambo kanga mulu ya Mkomori enziba dozia abange kale fanyishi hawa nifanyiwa ni Mkomori ngo yonyangu gibanu qu'est-ce qui est irréaliste yani waloma irréaliste ndani akaka mtsusunjia zenongo zinu fami wonge Komori sina maharanzi 92 ni ambaze nongo zinu abasena ngo ambukaya banuda haisha Samia Suluhu ujuzi ya kwa rais ya jaji ya Zambe wimru ya ulo au cœur ya heti ya ukaya sidoka ya gemoroni ngo mahakama ihudi hoze nongo pia zijirio ulemru ya kaza darbini uone nsinu wazi ngujue machacha yalo harmu nsinu pia ni zitabu za hayo nguzi yashi ulengo urezi lodi ngo ni mweze rido ikama nungo hamadizo anduna kana modesty ya ka journaliste ende ya muzisi na detailler masala anu Jesi utukaina mri ya tupua ya tuamba bisajaja o jese kwe hunu ya pe hunu ya jiharmandugu ya tuzamba dengu tahaziye ya isole Komori ya ziye productivité epani ujua productivité et ujua création de richesse
gibane kati ulu stilo raliku meselesi ura kumena sanu titiara ni sanu yabe création de richesse na tiabo hindi création de richesse la bona ula o wino na jana fanyale gobo nafanya stilo nahuza. Combien de fois femme ya tsongorongo wa harma ina bani ambao ngasaidie les entreprises locales bo walo entreprise zifanyao maji Komori na wasaidie banu ngwa rumao wana wa Komori mapesa ngabakio mapesa ngacirculeo rihetsi rizie mbabe maji ya lao bonzenji yanonga produire maji banu ezenongo izo pia zosojo passer à côté halafunga manzo kizo pia ngamu msoma wa basa inu. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Mwenyezi Mungu auni bila hali.